Goeiemôre, my naam is Wessel van Heerden en ek is van die George Herald en vandag is ons hierso by die George Voorbereidingsskool se klere atletiekdag. Dit het baie dramaties begin met krete en die kleintjies is nou besig om verskriklik vinnig te hardloop en hulle hart uit te hardloop. En hulle voel so trots as hulle op die podium gaan staan en dan hulle medaljes kry. So geniet dit en kom ek wys vir julle hoe die dag verloop. Ek is swanger. Dat is het willen te voor. Mooi, daar rol je Aria, Ramave. In de derde plek, Carla. Welke aan mijn meuk, dat is heel spannend. Heel mooi jullie daar.